Sino? Si Joaquin Santiago Babauta. Mafañågu Sumasåga antes. In 1930, February 23, 1938. Sinanao Nana Antonia Santiago Babauta. Itatao Nana Juan Cruz Babauta. Sinanao Toto Malaysia. Itatao Toto Hongga. Sumaya kasi yung Manåmko. Tapos sumaya kasi. So, tuli Babauta ay gaya ito tungkol na hindi Hongga. Pinabula Babauta Hongga. Tuli na gaya ito tungkol na. Marian Manilo, yung masampung at sila mami paraan, Mafañågu na 2 anos na yung Mafañågu. At sa mga malalala nila mami, una tabiha Mafañågu, masampung at sila mami Mafañågu. Si Marian MUÑOZ BORJA Babauta sinanao Isabel Cepeda MUÑOZ, si Tatao Francisco Santos BORJA, sinanao Taw Agapna, si Taw Sumay, Mafañågu Sumayo, pues tres pamagun mami, 2 lahi dan ng palaan. Dan Afrital Maritus. Mafañågu gi Maju ya 5 y 35 nasakan. May 5, 1935. Pago 81 anos. Pago na ora. Dosa tetenan gi Manelo. Imas angkut siguro no para 89 gi 8 mes. Wow 81 pago nasakan. Kami manaagang dati. Di managang gini Papa Nego Station. Takan tuntasi pues maagang dati pamilyang dati. Paulo pamilyang Baliga, yung Malaysia Mafañågu na lang Baliga. Itu apa kemana? Lo Mafañågu Baliga Terus Santiago na yung dan Tony Santiago na yung Mafañågu Baliga. Ceka bilang matak na matak. Ceka lagi matak siya na Manåmko may manggagiga. Kalau nggak saya matak, kumakain doon lagi Santiago Mafañågu Baliga. Enggak bisa. Sandiano bukan Rio Santiago na pernah pulang Mafañågu Baliga. Bukan nggak Santiago. Semua really apa kau Mafañågu Baliga? Ulo yung silo na hindi lang na. Inosin Baliga, hindi yung silo Mafañågu Baliga. Kumaro, hindi mo Mafañågu. Ako si Lunas na si Mayor Borja, hindi lang Mafañågu Dabi. Kumaro ay tala. Hindi ulang yung pamilya Mafañågu Dabi. Sa pagso na goro-goro sa Tarita. Hanggang mandadana to di pamilya to di tempo, manaispia, hanafa na ira, dangko na ira, manggagi na manaajuda to di tempo. Man no ni familia mandadanya todo. Lo antes tiempo quisieran que estaban esa joven ama también nasa na 38 y 35. Usted me decían se van a por antes de hierro. Y me sanan el mami ahí, me tiene manana na manera que el tiempo sa manazla todo el tiempo tato. Un ejemplo también Pablo Lang tahu mana hak sekolah man hari familia dan man hari sama tidak. Wajib mengenal gunen kano, wajib mengenal menulis agun nizo, wajib tantangan di pemakai jima. Mana aja tu tempo. Angin gua kena matai, dia tahu kasi man. So tempo mana aja di familia mango fruits, man put manihut di familia tu tempo. Control tahu di familia, control tahu di village, mango ang Arabic kohi naman mango situ. Bila siwa no langsungnya
Gida sumay. Sumay. Di papa nevo station pa ako. Mafanangan mo. Pumipiskas na tao. Todo tempo dan mamomoksay. Mafanangan Dolly. Isi back gate, the left side. Todo mafanangan sa akin Dolly. Hindi nila nevo station papa. Todo siya frutas. Nanti kahit makas. Puro siya nutron kung frutas. Ito yung nasoputi. Timegagay na sopo sa maybe sa ano sa uwi na tempo. Lo, wasa naman mananong si tatao. Da pumipis ka sa kantong tasi, mami. Da manhokot no tano. Di ho nun antigo. Magahot no sinanaw. Kaya ho mo no. Matitira no asiga. Salinas no. Mafanang salinas no. Mananong yung tasi na masulihanin yung tasi. Na masinigil dangkulo na no la usa dangkulo. Da tulonotsili di masusod sa kimama asiga. Debía masih así de medio Manåmko antes. Pescador antes estaba antes. Durante todo el tiempo malo con mezcla y la chimaleso, Manåmko maleso. Ali masalah na tao amo ser de sa panis. Bate de maleso, es Manåmko maleso. Pues estaba pescador y de maleso. Control y de suma y pescador da que le da. Pues di ang Manåmko magigaw na pupuay digaw ni punatulit ako ni Marian. Si nanawan si tatao, gos recto. Taja sina Masedi, ti sina ho, may naano kafa, ti sina sinards sa tibon exposi tataw-taw mo para o tutaw-taw. Mang gos recto antes, ti sina ni Babauta sa pabiga at tungo, taja, man recto. Mami Gran, alam kong tinggefun Mami Gran din historia que estudiamos en Mami. Si nanalo no dana mamatinas na mamis dan todo kasi pan, no donuts and todo kasi apatitin na. Pues amin ay bago ang tiran eskwela, amin sumusili na mana yung bibindi. Sige, mami earning din na. Ano mate sa tao yung sa kanis. Sa tao sumano mapuno yung sa kintay na maleso. Jadi ni binanyagi sa kanang itin mami ni sumano so yan po kinta. Na edu tempo ni sa pamalima may kami nung makon todo siya din ang natawtawis maestro, man leader ng village, man malati ang tawtawis, man guide farm, ganyan yung dan manapandana mo solo yun. Kasi manapandakawat mo solo papa. Da toli magdroka, kanina, manapandami na. Kaya yun manapati man. Tapos yan man mahanap para tinta no, edi खेत में मैंने फनाओ नहीं सिंचाई मामी सागम बाला नहीं ammunition नहीं जो नहीं जापानीज pero matado por malago ammunition no poli yung banda kasi sa mga panahon mo siya todo pues si sa tao siya pinilalo po siya magdahalo sa tao lo ang laman na magdago ni ganit masinggang alon kaya kumadina yung matamon na may islaw kung ajuda at kumuna na po yung sa tao na ajuda yung kumila na gila next matay ang nadagay next na ganit kasi di Trisha di manlala di intay siya Trisha manlala di kasi di Trisha bilang niya kala manalan sa kanila man nagsisisi papa hindi manlala matampis yan matay yun dahil yung mga sumir siya ani po panlala ani dulu usang yun malapot sa panis sumila man matay tolong siya Usiani Tracy manguna la pulo getso. Berbagai getso no langsung ini manggatso. Itu naman
Managa. Si sa tao kasi kapintero dan pescador. At also yung kapintero di Sumantis. Actually yung sa dia na kumawin na lugar. So, antes Sumay mo lahat, sinisiguro sa amin na Sumantis. Lupa, ang ganda na sa tempo. Raido no kalantay no hagat na antes yung Sumay pa. Attenda siya, gano kung tuwan si Jeremy Terrace, ikatana Jeremy Terrace, sa mendang yung Sumay niya. Yung pala story, stories. Dan ito na sa Dezima siya. Ang nagtinda ako siya. Antes Sumay mas rikun sa bulat nukuyan, pagang, todo klase. Rico Sumay antes. Gagi Pan-American. Yung Potadero, yung Marine Barracks, yung Potadero. Gagi Marine Barracks, yung Sumay antes. Gas Standard oil. Standard oil, gagi talaga yung Sumay. Hindi Rico na nalulak Sumay antes. Mas Rico na nalulak. Boss, makutul di boss, yung mangkinig-kinig, tapos Sumay papapakat niya. So, tungo makaya kadila ito yung boss, ako na yung boss. Kasi mo sa mga na, ang manalo siya maulay, iba mo manapapasyon siya na ang sentimos siya, o yung sentimos. Kasi hindi man tayo sila piyon na, bago ang sila pati boss yung station. Dapo panunod, mababay, pitan tatila siya, suti siya, okso, papa, Sumay na ito mas papasyon yung boss. Sige naman na ulong, ang justice pa. Wala ko naman napasi. Mahal ka, kaya sunod yung mami Sumay sa pawin, sisita sa kansakan. Yung may mami no, ang tinas no, okasyon yung para mabisita kansakan ito Sumay. Iti lunas ti ulo ni Naraya pa ako, may spring sa kanis. Eskwela sa Pilipinas, hindi Mafañågu sensi. Bila yung eskwela sa Pilipinas. Kumahal lang ito ang eskwela sa Pilipinas pa pang maestro eh. Gano, uno ko ti mekay Tiningo niya fa sa hobi binao ni eskwela. No, Itzibang, sisibang, sinautuloy todo sa basta na kitipisisyo. Jago senyor. Sa kotlong sa gabeling ko na. Yung mga bakuna, mga nanalo bakuna. Hindi man kang mami sa paniti, una, dahil di 4 ba uno. Wala na yung pagkagin. Yeah, ano tayo pa. Oxus ako na bakuna. The vaccination will be 4 holes. Some of them are just 1. You see, at that, on a tempo na, I'm 78 years old, okay na, 78 years old. Nagagigay sila mark. So this is the Japanese one. At todo man nini man mabakuna todo na. Magka. Isina pa ako ng tempo ta sa ngami ako pa makonta sa Manmalatena kita pa ako todo dyan niya anafo sa ngami lang it's not your time likutin tayo no tegrin nila no that's on your time manano para maninggon kung sa tao todo pa maninggon manyakan maninggon Pwesa ni malum ni Amerikano, man makonem gato hakas na Mafañågu giki sa hakat. Ito ni man diskonsa. Ito ay nasok ko. Sa ilang tempo na, sa amin sila Manåmko, hindi sila masamko, makalo. Sa amin sila mami na mabomba ng Sumay, right? Ako nga sa tan mami kasi mananam huli ni abo Mafañågu masih price lalat
Manana mulu managa mui dan sa ke makpoi ke manawin sa kani jadi sa kan mami kan wangi ti mami sakta kan dan dan makanan abbo sinan yung lahat semua mai kan half a mark sa alo ke Misalnya manana tu mana pan maksa mulu lagi ani malu me kanu masih jalan me kanu mana pan maksa mulu Manåmko toli semua orang magado dulu sampai di Manåmko. Itu pengalaman orang yang juga education. Mungkin itu pasti Manåmko Marian right di No, ane después de manakan na yuman Hongga, itu ane manakan mamay Guåhan, manakan utsam, arregla zaman move maugi para Santa Rita. Pura lomtano si de Santa Rita lo man hapsa militar guma para itauto siya po fanholong po niyaga pues man makonen mo di Santa Rita na man apanyaga am ito yung nasakot mo Este viene Santa Rita Rio namanya sih antes de que era Santa Rita ya ano manalo na yung merkado ng restaurant manapsay militar no double housing here dos familias que cada una manapula sila pero cuando me se haga nila manalayan pola maulit ang talitan pues ang isa no lamang itempo no merkado no manalo Jadi kada rumah tahu rumah komisioner antes komisioner mau rumah ada anak sama ni kada rumah na kalau una familia kalau una familia posada ni otra familia pemanah tanongnya dan anak sa rumahnya por una flip na ikonto dali mangana di Sumasåga yang pedi mana ada anak sa rumahnya Pues antes guma dos lagi dos pues saya gumangan hai pues saya managa bago ini umano ini manalayan ita ini gelo pura si mga pukso ng mga alum do manaksa los pobres ni manyan spe kada familia ni mga pidi kaya manago fa sa manago sa matla manalayan niya dan manalay kontrol trusted when militar manalay hawzo dan sin orang naksa manyan pag militar todo pasti trusted lo magofne tauto como mabigat batu siya sumay lo ningayan na tabilay sumay Santa Rita kisina gumalo rin na pura oxo na pura clay maligas ni ke naga ka mano ng polo Itu yang kita nak kita membuat tadi material pasti sa actually semua ini, dah ni tahu semua yang dia menanam material lagi. Sekolah gini si papa exhibitores, mamamo kadama ano kan, papa gini ki sekolah pes menazan sekolah gini, mana pa George Washington, sekolah George Washington. Di manada ni sekolah on si graduado marao ni sekolah tutungo hafa gagi kina sekolah pemarao ke on si graduado Istilahnya ni pagmati tak asalnya sekolah ini papa ni mama istilahnya mansufian kaya punya makalama si sawo ni pahalang di high school orang di bas ni, orang di bas ni. Orang graduate tu di high school, dosi graduate. Macam lalu graduate high school, matematika dos di popular. Terus anyway, masuk ke sekolah ni saya, berfikir at same time mana ke university Guåhan. Berfikir punya anogan mana masuk ke sekolah mana sebab dah sesuatu di medicine department. Pag Manåmko din sa kawalo no magas ni dan ninguno ito taon na tumungot yung mga type may pang type document ni pang ano
Misalnya hayal sih mesti bala, kalau tapi dia sangatnya na, kalau nama ni Tagalog, ni Tagalog Pablo, the Pablo na bala kulit la, sige tumungong nantai, dengan salsu si bala ni libado ni, dengan salsu ni Malisi, the kau an mana Tagalog mo kacang kau tumekop. Biasanya mana lagi masalsu ni bala. Masusedi commercial port. Pues dengan fly of the Navy, civil service. Dengan Marian, Sumasåga civil service. Ini tempos di computer, ada saya IBM machine, dan key punch machine pasti. Marian ada key puncher lagi. In 3 months, na sifo rati operation na. So yung makin say IBM machine Manåmko na makin. From there on it, Masusedi all the way through dialogue in 1996, 93. That's all the way a computer. In 1965, Manåmko Papa Naval Station. In 1960s, na Masusedi yung Papa the naval station also nagi outside the gate. But from there, Santiago the Galapa station, Hongga. No, Masusedi gitindan tourist binulo. No, sales lady. Masusedi giloke. Pues bisino man na dos gos bisino. Pues eko afatay mano na umagway jam na dos. Pues Sumasåga pa ben asaba. Masabang gime amena November 7, 1958. November 7, 1958. Si tataho danitiho niya gos kumang si dos siya dos umaregla todo mo na barangayan ni Ben Asagwa Manåmko Fandango todo siya dumisidi ami mamatikilo ma esta makoizam dos masafa mona tentatizi pues siya dos saina dumisidi mona todo alfa paraba pues mana Asagwam gi November 7, 1958 the first Friday pues Fandango Manåmko gigimanya igo monada Manåmko gigimanya Manåmko gigimamami da Manåmko atalo pusia ido saina dumisidi todo mona in isgar todo mono malagonia. Si en el Machaga antes de temporada debe de sabula lo este diario no se pale mami asangan allow the first Friday of the month and malaga Machaga in fact saya the first Friday of the month ami pinena kan tede Machaga the first Friday of the month Pes tres na patgun dos na lahi dan unu na palaan ti tada ti ma publika na utu ti inasuk ko na tada ti ma publika. Jadi semua lagi ni Masusedi by 1950 masih just kamsido Babauta si DJ Babauta ano dan si Guerrero lalu no testify na from a US citizen tomorrow in 1950 pues enak si kat recite no Sumasåga no ina Sumasåga ni jadi organika na fancy mas ni apa ni lomone ti mga faisna ni apa ti mga sananem mana Masusedi Hinekka nagmapus medgut hiningetan ni samolo angin itu mona toru tatatizi yod ilihonta tatatizi medgut hiningetta toru mona
rispetto ma staccolo di Samoro na nazione che Manåmko tempo ma sia no titihumu lampo na chiago devi ne panini e Tiningo ne collo MAFANAGU tedi il solo na tihumu si lampo na chiago devi ne rispetta per esempio con il rispetto ma staccolo di Hinekka di tempo lo poco tempo il rispetto ma spada rispetto è Tiningo il linguaggio della cultura che malago e come conta matatizi di halas come sono sono I know better than you no poco tempo non sono I know better than you però di che non la fan scritta la fan malate a parlare lo lì cultura del linguaggio devi monitorare che fatto che devi giocare sta favore devi mettere adesso il Samoro che mi dice la tauta in Samoro questi 8 islas che Kinondukta Saipan in Sardinia ma però la verità pura Samoro che sia lo 8 non vanno a mangiare pura Samoro lo gli anni sa ancora about 50 or 60 years old và chúng ta cái gì mà họ bên này là mà có hết là chúng là vì ta sống ở vì là món nó qua America xin cũng sẽ tỏ ra là cái sống ở American cũng sẽ là cái món nó qua Japan thì anh sẽ làm cái điều sẽ sống ở đấy vì là cái gì nó ra đi xuống cái toàn nó hạ xuống cái gì thì người nhà thì mình nói có cái nên mà liên quan đến ngoại sao họ phải là nó mà lại para sorry mấy mà lại para America Europe and English jadi itu na malingo yung balita ko lo mana pawone mana malingo todo respeto lugar respeto you know man mali ya todo man tutmi balita ni kulturata Pizza anggil po panutun sa magono kipetang guma adahi am tu pisalan tuasada am tu inanaw mizu mo na todo adahi am tu so di Boston San Jose come crede na no tituna sa di Boston San Jose tuna na di Boston San Jose come crede tuna ko lang nila di Boston San Jose ya damis etsono tituna sa etsono your cricket and you know the same Boston San Jose with me San Jose Barcelona okala babi pada semani si manhawin ya o iklo dia manania dia mata tizi Tiningo imanaina so itu nasina manungo siya ni Samoro lama petika Samoro di gima angayo di gima Debbie from Samoro y demás, no, ya no hicieron Samoro, museo sonido puro en inglés, o sea, malo gato. Animación social de Navy, hace Navy na gayo, prohibían de Samoro. La cada por magato de Samoro, matata 25 cents. The Navy eso, lo enseguida sa día me la ponen de inglés, me la ponen yani, vengo en inglés todo tiempo. Pergi dengan mana malingo ilingwahe ni di pengen kau tu pergi mereka ni melakukan apa tu Samoro ni apa tu English ni itu Pero dan pago anu mano pura Tagalog anu mano pura pino Tagalog timang pino Samoro timang pino English niyan ka Tagalog magana pustiso como gayo yang itu ada cuma paling ini lo pago ba berbahasa Manåmko Devi dia mata tiji Tiningo manaina di mana dia pun Samoro uma estuda di escola da Manåmko escola uma matuli ati gima da pratica di gima studia me pratica di gima o studia ati di Tiningona ele não tinha malago mas Samoro já mampaza a prepaza ao né no man pronuncia no
matasat gyo ni, ito din namin masat gyo. At sige, mga mga kasi manobin semua. So, mampada, masangan ni palabas. At imano na, ang matigima ng Pinensa talo ni. Lo lang yung matigima na sumusumolo. No, siyempre, dansi soli yung manay na. Okay? Dahil sila no masya mananungo, sila mananlawi loki otro kumagusya. Wow, Tagalog, isang mga stories eh, maraming eskwela. Tagalog, Mafañågu ng Philippines. 11 sa matigay Guam. Yung matigay Guam, 12 sila sa melo. Kada, nga matungo ng Tagalog, dati matungo ng Samolo. O kada, agad nyo na pura Samolo, yun na tempo na in 1960s, 1955, 60 na sa akin. Of course, gini-enjoy magkakando dan sa Moro, maulit sa Moro space. Itsigo na lang may maestro sa Moro. Tikwero ka kang ito, Willie Joseph Tikwero sa Moro. Bakit si Willie Siluna, manami iteso. At tungo kaya langway, at tungo sa Moro, at tungo sa Tagalog, at tungo sa English. Por eso que yo, andando este magón da man, sa mamura todo el tiempo, entonces se llama nuevo más, lo dan en tura con inglés, makat man nuevo. Es que de man escuela, es que de mami gran, en panalagi sa man mafanagi sa molo en panalagi, dan man dangkulo, alefa, adute sa molo man con inglés. Hasan, es que se hago, vamos a tomar sa molo. Sa lalu biar lah. Ay, pura penengil si Marian di pakun. Taza de tangkulo na si Zeus maorsi ni Stephen at mo magi masyati uliliaw lo kumekwento si za bola loki sinileo mas hinalo mo pago na ora ni Stephen tosta siya